reba hindugire ne kushyikiwaho Kakoba Institute Rutagarama kora abamazire senior ya kana nari ya mukaga leta maxi oyetungiro mwanya ogwo kushemera Rutagarama n'ababarya Stint Hardware umushubuzi niwe rukombeka yegurire ibintu by'umutindo gwa higuru tombeke ebirukangara nkebi Oriha TV wese nakushimirwa mnonga ha program reba hindugire kandi netushibaho aba Kakoba Institute Rutagarama twine na bariya hardware izoberi nakushimirwa mnongo omuchanga ecyaro Embogo muri Nyakakoni omuri Masha kandi district ne Isingiro turi hari Masha ranch kandi omuka ya honorable minister kandi lieutenant Kano Bright Rwamirama reka mwakira ha program tutambure jomisha nakushemerwa honorable ya ninyenda ngo tutakamanyire binje byoyo korire tubanze tukumanyeje kurwo mukubanza abazire babo bakabarbahi owanyu ninkahi okazarwahi kandi okazarwa ryari kazarwe 2016 December mu kwezi kwa 12 kumurwenda atanu nena ndi mutabano w'umugenzi yose yakanyontori mawe nvairoti kagara bikanyontori okay nkazarwa kabungo umugombora ya ntunga modern hategombora ryo nibageta rw'ikindo mwanya w'uburyo mugombora ya rw'ikindo okay by then ekeri yankore hati ntunga mu district omuka okabori umwana wakangahi kandi umujugejo omunda ya mawe mawe omukazi we omukuru akaba afire akarire kufa yashera mawe okay mukamuru bantu bamuringo ki mukamuri abahinji abarisa okay bantu bamuringo ki ndio mushambo mu Rwanda rwito mwenero kari ndi mujukuru wa Kahaya Rutindangezi wabiye mukama wa Mporo wahererukiriyo tata kariyo umwebembezi akana hinga kandi narisa okay kandi nanyindi umuhingi kandi nindisa ndi umurisa so mwene cyo kaciha mugurusi okay so wisha wazo mwishomero ninga wagumza mu wabo murisa no muhingi nkazo mwishomero nkashomeraho ntungamo cyamate ndi umwana muto narugayo nashomeraho rubare owe cyo ni kibina cyakangahi cyakashatuke cyakanaho nazo mu neja kunuya tataka inente mashoko buseri neja nashomera kasana ukakuna kira cya katano nagakaye nashomero mu ngenyi katukatu ni ikibanja kandi hari no muka nahiza this was 1974 na Zambara High School mu ngenyi wa Marayi cyamushanje kamari cya mukaga ni cyamushanje okay na Zambara High School nashomera yo Olevo 1975 naheza naza kororo nashomera yo senior 5 na senior 6 1978 banyadmitting UCC I had not made it to Makerere they admitted me to bantwaro mu Uganda College of Commerce kuna be nashomo yo mwaka gumwe ntaka guhereze UCB ya advertisinga nienda abo traininga banking assistant abini principles ibiri okay na applyinga tini nuwankwatira na mukono kaza yena yetwara warwo mwishomero so na joininga banka bat traininga as a banking assistant nakoraho jinja briefly akarho insecurity omwahari bakuru banje akana akora jinja
aza ukawuri wiri wa minute bantu bamuhiga nashaba transfer immediately bantu bararukungiri ebyo kushoma wabyeberwa kimwe hatu waza gukora nshoma correspondence okay yo banka 1970 kumurwe na shanju na munana na mwenda I think kumurwe na shanju na mwenda kumurwe na shanju na mwenda bari baretas bija nkanyi nakakwate nabo mugenzi chef ari umugenzi makosa bakaba bari abantu banje n'umugenzi w'igema okay mukambuga bugayinehi mbara high school okay so ecyabereho career yanjye ya banking nagumana nyenda nkushome na before I completed the second stage ya banking habaho ukuzo mu UPM uko so cyaguma kingumiye ku reconciling banking career yanjye na banka kunkana bibalansinga 1981 bagenzi banje bazo mu Kishaka naguma liyo mu banka kunkana akora obwambega I don't know Karanda State underground naguma nintware bahama nintwara information uriyo mu banka na ukora kunkaburwa mukaganyo kanzo mu Kishaka warubu kubanza ngaruka nkora so mwaka gwa 1993 bankwata na bagenzi banje abandi babita nakira kunarigira umucome nazo mu Kishaka kunarigira umucaka ni bank commissioninga nka officer lieutenant RO 700 natungo bwa captain Kishaka kumwahereze muti waguma ryo musirikare waguma ryo musirikare yes na rugayo twahereze Kishaka 86 I think was 88 about commissioning nakoraho nka officer in charge of pay 1999 I think 1991 ba commissioning major ba mpubwa director wa finance na bukora up to 10 years actually if I can recall abari myaka 10 konka imyaka ejo naguma nyine cyetengo cyo kugaruka yo kushoma a university na applying abanya admittinga mahite gandikura nagaruka na applying umurundo gundi okano ndanga kurekuroze kushoma kan taking a leave ngunze kushoma banzi bra imirundi ebi ogwa kashatu hija evening program so na applying at Makerere Faculty of Commerce nashoma natunga degree yanje na graduating I think 1993 96 if I can recall okay natunga degree yanje yo kubanza mu accounting Bachelor of Business Administration accounting kuna giheza in 19 I think I finished 1996 1997 na applying for masters so nagaruka nashoma masters evening program kunka yaba too heavy bandikura so naza full time nagiheza kunagiheza nagaruka yumahe nakora briefly 2001 nashaba kurugo mahe banzibira banyikiriza ngene contesting neja na itsimbaha obukota kajire in politics before that okay kunka no manya revolution yitu wazi amahegitu really siasa yago itokubasa kugamba nationalism pan-africanism social and economic transformation democracy utari politically awake
so nija nayitsimba mpaha mu constituency egi ojo ne 12 2021 yes so harimu my colleague Jacobo atobo tukanturwo mu tukatufiriyo mu movement so nayitsimba na contestinga n'abantu aha n'abasinga nazo mu parliament umurundo gwo kubanza okay so umurundo wa kabiri twajoininga politics the order ekene jangu tuhumuro mai 2015 nargo mai I mean 2005 ni tano nargo mai nazo politics na hati ni serving a constituency yanjye so NRM organization iki ni kisanje cyanjye cya kashatu ecyo rumonohereza yes okay so kutwagaruka ho kakenyumaho aha buriyo bwo kubanza utaka obozo tom banka umushara gwo kubanza kangwingana ki umushara gwanjye ni zikaze nkaru 15 if I can recall nogira ngo kazi kusaki zikaze yesente nyingi obwiro ubu najoininga kantunga 15 tutunga bwa allowance sinke zikaze yesente nungi akanijuka nkombeka hakaju ha mushara gwawo gwo kagumana inchumurete nga sente nagura ubu niminima aho nira nagura kaju amina imbaka kajumuka namwe nakaja ako nuko nashwiriremo okay yes okay so mwen kuwa yonjireyo wazomahe amahego kanu aningota obusente bukambusha ki rere amahe ekeri nka voluntary konkanyo ntakagira umuchaka nkagenda nshira umukazi wanje ari muto namutsigira business nyondi umuntu ari gukora numanya ko umuntu atari kunywa amaruwa munonga kuresa tinkuretsa amagaraganye no gukora na hatu waikaha umukaha priorities zanje riyari nizo gukora okay so umukazi wanye nagira umugisha natunga umukazi ari gukora nkamureka ari muto nazo muchaka kukayaguma na business na hatukuniziri yaguma nakora so umushara gwa banka gukagutari muhango gwo kujya ngo gutungisha umuntu kunka ekiriye ntandikira kuko bano ukora mu banka wine banywani bawe you get credit nutungaye amabanja nukora nubaho ekiri kwita abantu no guma bategerize bikurwa mu iguru so nyuka bani nkora turukuza mukahumuro nyenda kumanyisa ngo twine bari hardware aha program eji kandi iwo muntu uri kwetenga kombeka ekizimbe cyo buhangazi cyo mutindo no yetenga cement emismari emitehimbwa amabati agabura kikabura rangi buri size no yetenga tiles no yetenga buri kimwe cyone cyakubasa kuretero wawe kayawe yaba rukwese misaburi yomwe yekwate bari hardware reka tuhumureho tugaruka